بله تماشاوان بریز لسر سیاست کو پیدیل روجاوای کردستان دمشقین و کریارو بن پیکرین نوینی بردوام در حق ولاتیون کرده لسرانسری نافچین کردی روجاوای کردستان وی بابته لگل میوان خو سیاست مدار سعدون شیخو گوتو بیش دکم جه آلمانیا باوی که راست راست بلیمت ببرز سعدون هفدمات باش به برسیارا سرکه حتی کنگی اف سیاستا کو پیاده لروجاوای کردستان دمشقین و کریارو بن پیکرین وی بردوام به سپاس دم باش تو تماشاوانی آرکرو تچاوا بله و اف کریاره وان و روجاوای کردستان مخابن و بردوام به حتی جوان تی خواستن که وان کریارانا بردوام بکن بلا او نه او دست هلاتا راستقین سر عرده هنه هف بشه وان شریک وان د بریاره ده ایگ او آنین روش آوای کردستانی و او کرن دست هلات حتی نها هر دو هیل حوجتا هفدونه و هر دو جی بحاجتا وان کریارا دیجی ملت بکن یکاربن خو بهلن او بردوام ببن وقت سهلات لوي دبري باش يعني اوان بله كرم بك اوان او نب شواكي روا ونب درياها بجارتنا كيرهاتن بون دسهلات ونا هما هنجيب تفقرا كردير بون دسهلات او بون دسهلات بآلي كاريا ريجيم السوري بون دسهلات ريجيم السوري تشك ومال وبارقه رادستي وانكر وآلي وانكر حتى او لسرنگي وان سكنادن او كرن دسهلات لغوري ود بيق او خدمتا ريجيم سوري كن وبالتالي حتى نحا بردوام دوي وان كرياري خد باش يعني آرمان جواني سركه يعني جي آرمان جنواني سركه جي انجام دانا كريارو بن بيكرنان ببردوامي در حق ولاتين كرد لروجاوای كردستان چيو چي بيلانك جي بجيكر بوان بوي سياستو بوان كريارا بله آرمانجاوانی سرکه گشورشا سوری د دوري کردی د جعدا کردی د تنه بکن اویا سرکه بو آدن حتی گوی شورشی او شورشا کردی آدجی رژیمه شورشا کردی او تفگرا کردی آگ بدهه سالا کاردگه دجی رژیم استبدادی و داخوازی رژیم ديمقراط واعتراف ما في ملة كرد او دجي وان وبردوام به وبردوام بن و فان استنگی گچیدکن جهلا كده خواستن شورشی تو نبکل جعدا كردي دوري كردي وجهلا دنده او جي آرمانجك لبي آرمانجاتو نبونا شورش انو دوري كردي جملتي كردي والا بكن چه کسی که دنگی وان هل وستاوان نبقى رژیم سوری رئی وقتا نبقى رژیم سوری ربه معناتو نبقى پیاده و پک کشی رئی اوانا جیوان دبی کردستان سوری تو نبه و آستنگی جوار چه دکرین چه دریا هلا اولکاریه ربو چه دریا يعني زحمتيه جياني ملت رتشي ذكرن ملت نكارب اللي سر عرضا خور سر خاكا خو بردوام بكن بريز بله شخوا دمام كرتا دخوازم هند برسيارا درباري بنشافكرنا راغهانكاران ام سر بسكنن شخوا قالك راغهانكارن كرد روجاوای كردستان جالي بيدي وهاتنا بنشافكرن هاتنا رواندن هاتنا اشكنجدان قفا كشنيل وان هاتنا خارن بزان بم يعني ارمان جوان ج بنشافكرنا راغهانكارن كردو راغهاندني چیه یعنی چما ترسیل سر پیدا دروز که حتی کو به وی کریاری راتبه حم رژیم استبدادی حم رژیم یک پارتی
بهزي بدافيد تفنجي بقول لي خكرن الدسهلات اوانا لبيشي او جي روجنا مافانا وش كاري روجنا ما قريه ترسن بلا او روجنا مافان علاوه راغهاندني او بيتر ايج ملت او بلاني فان جروبا فان دسهلاتاني استبدادي فلاني وان ارماجي وان جم ملت زلال دكن وابيا اجي قال لك سروان قراني و دي ديروكي دجي يعني تمي لسركاري راغهاندني هاتي سكناندن وقال لك يقرنج دجيانا ملتات وبتايبت وقتاقي ملت قوناغك او دشورشك درباس بربيها وي نابي كرن دسهلاتا شارع قال لك قرنج باش يعني بفكر ياري ب ایریشکرنا راگهاندنی و بنچافکرنا راگهانکاران دخوازه چه پردپوش بکه چه راستیا لپیشیا رایا گشتی بشوین تشویه بکه ام بیشن بله اوه يعني او بلاغ راگهاندن و روزنامه‌وان علاوه راگهاندنی او كرياري وان بلاني وان بستي وان بريجيم سوري ولا الريجيم بريجيم ددبريدي او روجنامه وان بيتر وان بلانانا وان كريارانا دوشينن وزلال دكن وبيشكشي ملت دكن لفي داري اب اقد بيجي عاجزبوني وتمي دسبيكا شورش وقتا داكتن شارع كردي وفرز كرن وقت سهلات دي راست تشي على كباني جير خودي باندور د جعدد بو ارمان جوار ولي بيويجي تمي كسي د راغهاندني شغلي تمي ارمان جوان بو وك ماديت النابس براي صبري فخري واحمد صوفي ودارا عبدو بريوان باور ملا احمد بريوان جندار عليكو وبريوان يعني بله قال لك زلالك يعني بفاكر يعني خو خويا دكن انه او كاركي دكن ند خزمتا ملتيه ند برجونديه ملتيه بله وقتا از واثق بمجكاري خو از استنگيش نمايات جهشت بريز سعدون شيخو سياسة مدار المانيا تلقى الموزور سبات لسر امادبون واخافتر انت